Rocky ngo iki kire udafite ubwenge ujye ubaho. abakire bose bafite ubwenge Abenshi ubona ko bafite ubwenge, kereka bameze bate keretse babakire usanga yararazwe ibintu n'ababyeyi be bari babufite bamuraze uzakomerezeho, ariko ingagari nyinshi ziba zifite ubwenge. ese ushatse kuvuga ko abakene nta bwenge bagira? None se ukeka ko njye nawe impamvu dukennye ari iyi? Ntabwo turi ba tete vide. Wewe urabona urusha ubwenge Coach Gael. Simungana mu myaka. Oya se nanone uriya arashaje sha. Gereranije Ni umusaza wakoze siporo. Uyu munsi waraye ko mbona umeze nk'umuntu utaraye mu rugo. Naraye Sodoma. Biragaragara bararanye nande se? Naraye Sodoma, nararanye n'akarangamirwa kiza cyane. Ubu niko waraye ubomagura. Mbomagura iki? Ko nakoze ko nshoboye. Gukima kube. Uziko ngiye mbishatse. Singusaba 10,000 kambwira ngo nahinze he. Nagukuramo 5,000,000. Urase. 5,000,000 se wakoze iki? Uziko ngiye mbishatse kanu kanya. Nagukuramo 5,000,000 nta hantu na hato nahinze. Ikintu cya mbere tukora ni ikihe? Ku cyumweru naguhamagara ni mu rugo. Irene bite? Ni byiza. Uri mu rugo wavuye gusenga? Yego. Ni soso none siko nashaka kuza kugusura. Mara kuza kunsura wakurikiza hiki? Ati kunsura. Okay, naye mfite gahunda nimugoroba na Rocky ariko nta kibazo haci. Ugamara kwira ugataha. Hasi. Nkicara. Ugategeza ko sosa ataha shwi. Uko se saa 3 uzagera ugakora iki? Saa 3 uzagera nkahamagara polisi. Irene yamamagaye ngo nze dukora ibi nibi arama amafaranga 10,000,000 none yazinyima. Aha. Dashimu niba umuntu anyanga nzamukorera iki? Umuntu akwanga ntabwo ari ibibazo byawe. Kuba umuntu akuvuga nabi ntabwo ari ibibazo byawe, ntabwo bikureba. Ibyo biramureba bimuharira rwane nabyo. Ubwo se umuntu ahise abatonganya. Ntugashake gutongana guhangana n'abakuvuga, wowe komeza urugendo rwawe. Ubwo se umuntu ntago yahura n'inzitizira. Ntabwo wagera iyo ujya mu gihe utera ibuye buri mbwa yose ikumokeye mu rugendo. Ubwo wakihanganira usaho ubwiza mbwa se. Hari igihe uzahugira mu gutera amabuye ntuzagereye, kandi imbwa zimoka cyane ntabwo ziryana. Kanyombya ujya ugira ideni? Abura ideni sha, umugabo utagira ideni aba ari imbwa burya sha. Pita amadeni muri butike sha, hari umugore amereye nabi. Abo umurima ideni ry'ibiki se kandi? Nari inkoko ye wamereye nabi. Umurima angahe? 15. Urayandihira se kuyabaza? Urayabaza kugira ngo uyandire sha 15 amereye nabi. Kanyombya kunywa itabi se warabiretse? Kunywa itabi? Itabi rimeze rite? Isigara. Sigara naryo simbizi naryo rimereye nabi, rirampumurira nka. Kanyombya wabwira iki abasaza bangana nawe batereta utwana dutoya? Shaka abagore 5 batandukanyije uburyo bwo kuba bafitanye. Gira amazina y'abantu bakuze umubwira yashaka. Bashake bose basi, jya mu rugo rw'akanaka ushake Suzana, Maria, Teresa, Julienne. Miki ijambo rimwe ku bakobwa. Kobwa bateye inda nagaza kurira kuri kamera, azakurira umwana yaravutse yabuze icyamuha. Bivuze ngo iyo agitwite ntavuga. Nago wavuga iki mane? Shabyi uza nyine urira wabuze icyo umwana. Kubera iki? Mu gihe umwana akiri mu nda unavuga ngo ejo se azemera. Wenda ari guhakana kano kanya. Umwana navuka azabyemera. Komeza kuvuga ngo reka nihangane nimbyara azabyemera. Wenda ari gutinya inda nimbyara azabyumva. Iyo byanze rero nibwo nahaguruka ukagiye none nibwo wagiye waba umuntu uvuga ngo yaguteye inda. Kubera iki? Oya ntwabimenye ute ujyana umwana. Hako tukiri kunda ngo nawe uratwite. Ndatwite zo rayinteye. Umugabo wawe yarayiguteye. Shuwa. Se ni wamukoreye pranka umubeshya ngo yavuyemo. Yavuyemo? Ya pranka nayo nzi. Ntayihari se? Nayo nzi biri seriye. Nayo nzi. Ariko se kihari. Izo video zo bwa niza kera. Ariko numvisha inzobere z'abagore zivuga ngo utwo duhera ufite ngo uratwite. Sanjari ikintu bakimvuga ngo mpape. Ese abagore. Aha ubwo babireba baratubwira muri comment. Nese ko kuri Saint Valentin wamubwiye ko uzamuha umwana ikaba yararangiye waramumuhaye? Ntabwo twebwe yacirarangira, irangira mu kwa 8. Asemiki wagiye wemera. Nese ngiye mwaneye inda. Oya nyine twe tukwifuriza ibintu byiza tu. Murakoze cyane pe. Ngo iki muko? Ngiyo zakubanye 100.
iyo zakubanye ijana urasarada. uzi ko biriya bintu ari byo ntabwo uzi ukuntu bigenda ariko namaze kubona ko abagabo muri ikibazo. Ntabwo ndasobanukirwa turi ikibazo gute se? Impamvu abagabo muri ikibazo ni uko kubera iki ari mwebwe kibazo nyine. Reba abapedi iyo zababanye nyinshi nabo barasara se? arasara agakuraho icyo hejuru. Narumvishe rero ngo hari abo zirenga ijana abakobwa nyine ntibasare. Reka nkwereke impamvu basara. Eric duha iyo story ya papa wawe. Amayero yo kumubamba ariko babumvikanye ko nyine kubera ari filimi bari buze gucisha imisumari hagati y'intoki. Ubwo hahise hakurikiraho iki? Noneho bamushyira ku musaraba kubera ko bari bazanyemo n'abanyabiraka ku ruhande nyine kugira ngo filimi iryohe bo hanze. Komeza umbwire. Noneho papa yanabyemeye wana ari ku musaraba yabyinjinze ko bagiye kumubamba. Akireba mu bari bumubambe yabonyemo iki? Arebye abona mu basirikare bapanze bari buze kumubamba harimo umuntu yambuye muri karitsiye. Ubwo ntiyahise agira ubwoba? Noneho aravuga ati ariko ubwo ari mu rusengero ntago yantera umusumari bya nyabyo. Utambwira uwo mugabo yarawumuteye? Man umugabo yamuteye umusumari. Papa arataka ngo ararararara. Ubwo abantu bari baraho se ntibaje gukiza? Noneho abantu bavuga ngo ari kuri mugabo azi kwaga itinga. Noneho abantu bakajya babwira mama ngo umugabo ni umuhanga ngo ninjye washatse. Nyuma yo gutaka yakurikijeho iki? Noneho papa aratatse ukahita nahwera amera nk'uguye muri koma. Ubundi se bari bamubwiye ko biburangire bite? Noneho bari bamubwiye ati ijambo rya nyuma riri busorezo ni rya jambo Yesu yavuze ngo byose birarangiye nyine akaba ari bwahwera ari ku musaraba. Aha. Ubwo hahise hakurikiraho iki? Papa yongeye kuzanzamuka bamumanitse ari ku musaraba ariko ahagira areba mu bana abona wa mugabo muteye umusuma ariko agadamasene. Ubwo papa wakireba mu bantu agasangamo uwo mugabo yamubwiye ngo iki? Ngo Damascene we ngo ntago byarangirira amabere ya nyoko. Aha. Iki padi? Ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze budusambana nabo. Ko muri kundeba? Agize ngo barakwimye. Utampaye n'abandi bampa. Unyimye najya n'ahandi. Banyimye natanga n'amafaranga yanjye. Jitafu ni igiki cy'agaciro utunzi wawe? Ikintu cy'agaciro nunze wanjye ni amamega. Ngo iki Roki? Hari ahantu twageze turi kwamamaza agakingirizo tubwira abantu ukuntu gukoresha agakingirizo ari byiza bituma wirinda indwara. Mwahise muhura n'iki? Duhura n'umuhungu umwe nimba nk'ibiki ariko baratubwiye ngo afite n'ibintu by'ibiyobyabwenge. Yababwiye ngo iki? Umuhungu aratubwira ngo mani ngo nimukatubwira gukoresha agakingirizo ngo ngiyewe ngo meze nk'u Rwanda. Gute se? Ngo nk'uko u Rwanda nta shashi rwinjiramo ngo nanjye nta shashi yanyinjirira ku mubiri.